Že neko došao. Da, ko je to? I se uzimio loptu. Da, vidim. Zeza ih. Šta hoće od njih? Pa možda sam ih izdzezao. Ne mora biti ništa ozbiljno, ne mi pa ni čaritovno. Novce hoće. I od njega hoće sad novce. Isuse, pogodio ga s loptom. Kak je bezobrazan. Mi smo se dogovorile s prijateljicom da se nađemo u gradu i nije bilo, pa smo odlučile otići na školsko igralište i onda smo vidjele tuču i odlučile smo to snimiti onda. Imate li kakav odnos sa nasilnikom ili žrtvama? Ja te žrtve, mislim, prije sam ih viđala u gradu, ali, mislim, ne znam ih, nikad se nisam upoznala s njima. Samo smo ih vidjele ovako u školi. Pa moja dva prijatelja i ja smo igrali košarku i on je samo na jednom došao, uzeo na loptu i tukao mene i moga prijatelja jednoga i uzeo nam je novce. Možeš li nam opisati reakciju u tome trenutku kada je to učinio? Pa bio sam uplašen jer bilo me strah za moga prijatelja da mu se nešto ne dogodi. Pusti kuprod majmune, daj još. Dobro, više nema. Nemaš, a? Da bi to da ti tate ima puno. Šta ti ne daje tata, a? Ne znam. Škrtat, a? Ko i ti? Balavče jedan. Daj sad Vidi loptu mi ovoga. vrati. Imaš ti novac? Nema. Nemaš. Šta nemaš? Daj mi novac. Imaš, i ti si bogat. Što si dono manji? I odjednom je uletio nasilnik i ja uopće nisam razmišljao i zaboravio sam ugasiti kameru i samo sam nastavio snimati. Što snimaš? Šta je zanimljivo ovdje? Pa prvo sam bio malo ljut i uplašen, a na kraju tužan jer mi je uzeo novac. Jesi li taj događaj ispričao svojim roditeljima, te što su oni rekli? Pa jesam, ali bojala sam se da će nešto ludo napraviti, recimo zvat policiju, pa sam prešutio neke dijelove. No, dečko je bio lijep i ja sam to odlučila snimiti čisto radi njega. I onda se u tom trenutku dogodilo da se dogodio pokušaj nasilja. Što mislim, ako je dečko zgodan, nema veze, ali i dalje morala sam snimiti za ono, da vidim što se zapravo to događa, jer možda će nekom poslužiti, jer ipak se to dogodilo na području moje škole. Nemam svjesno. Šta nemaš? Ne, ali daj. Ne, daj novce onda. Nemam novac. Šta nemaš novce? Daj mi novce! Dobro. Imaš ih, vidi, 20 kuna. Pusti kuprod majmune, daj još. Dobro, više nema. Nemaš, a? Da bi to da ti tate ima puno. Šta ti ne daje tata, a? Ne znam. Škrtat, a? Ko i ti? Balavče jedan. Misliš li da je nasilnik trebao drugačije postupiti? Pa ovisi, ako je htjeo novce, mislim da je, iako je o takvom problemu kakvom je, trebao je nekoga pitati lijepo, vjerojatno bi mu prijatelji dali, a ne tako nasilno ići tući nekoga. No opet, lijep dečko, čak bi mu ja dala. Prije sam viđao da taj nasilnik tuče i druge, a sa žrtvama to su bili moji prijatelji. Opravdavaš li ili osuđuješ nasilnikov čin? Pa više ga osuđujem jer ipak to nije baš dobro da on tuče druge za novce. Da li se suosjećaš sa žrtvama? Pa da, suosjećam se jer ja sam jedan od njih i onda znam kako im je, kako boli to i... Daj. Šloptu? Da. I ne da.
Ja bi se malo igrao s tobom, a? Daj mi. Šta bi? Daj mi loptu, igra Loptu? se. Ja bi tvoju sestru. Ne dam ti moju se. Nekako ne daš. A daj sad stvarno više Dobro nije je ona smiješno. mala. Šta nije smiješno, a? Šta bi? Zašto si odlučio napasti dječake? To je bilo zbog mog oca koji mi nikad nije dao novce jer je on bio alkoholičar i trebalo je njemu za alkohol. Sam zato napadao mlađe od sebe i krao od njih. Jesi li još nekoga napadao osim dječaka? Pa jesu bilo je tu stariji gospođa, tako onaj lančić kojeg sam imao. Sam ukrao od neke stare babe torbu i našao ga u torbi. Prvo sam ga htio prodati, ali svidio mi se pa sam ga ostavio. Pošli nazad. Da, Daj mi novce. nemam novac. Kako nemaš novce? Daj novce. Ne to više. Samo. Da, Daj još. neću. Daj još. Dobro, To sve. da, Kako ti stari nije još dao? nije. Bitno da ima za jahtu. I ti isto. Imaš ti novce? Šta nemaš? Šta nemaš? Daj novce. Nemam. Sljedeći put da si donao. Što? Dobro. Bolovac mali. Što snimaš ti? Oprosti, Što je? oprosti. Majmune. Moja prva obitelj, nisam imao majku, a otac je alkoholičar. I sad sam usvojen u dosta dobroj obitelji i sad je dobro. A smatraš li da si se promijenio od tog trenutka? Da. Možeš li navesti neke primjere? Pa, onda sam se bio drogirao, više ne. I ne družim se s tim. Likovima više. Ne napadam mlađe. Uopće nikog ne napadam. I ponašam se kao svi normalni. Jesi li u boljim odnosima sa dječacima? Pa i nisam baš jer i dalje me se boje, bježe od mene i eto. Ne bi se htio približavati njemu zato što vidim da jako puno muči djecu i bezobrazan je prema njima i ne bi mi bilo drago se opet susresti sa njime. Kako se osjećaš nakon svega? Pa bio sam jako ljut na nasilnika jer je krao novac od nas, ali mogu mu oprostiti ako se ispriča. Hvala Bogu. Znaš kako kažem. Znaš neku curu.